Na njoj se nalazi 600 kelija, 12 skitova nesamostalnih manastira i 20 velikih manastira, 17 grčkih, Velika Lavra, Vatoped, Iviron, Dionisijat, Kutlumuš, Ksiropotam, Pantokrator, Dohijar, Karakal, Filotej, Simonopetra, Sveti Pavle, Stavronikita, Ksenofon, Gligorijat, Esvingen, ruski Pantelejmon, bugarski Zograf i naš Hilandar. Skitovi i kelije vezani su za manastir na čijoj teritoriji se nalaze, a svi svetogorski manastiri potčinjeni su Carigradskoj patrijaršiji. Atos se prostire na 3600 kvadratnih kilometara, dug je oko 60, a širok između 8 i 12 kilometara. Brda Svete Gore, osim samog brda Atosa, prekrivena su gustom šumom i žbunjem. 7 vekova potiskivani od islamskih osvajača kroz egipatske i sirijske pustinje, od 7. veka pustinjaci su počeli da traže usamljenost i spokojstvo za molitvu na Atosu, obećanoj zemlji, zemlji koju je sama Bogorodica odabrala i označila. Kako je vreme teklo, počele su se stvarati po Atosu manje monaške zajednice. Kad je Lazar četvorodnevni posle vaznesenja Gospodnjeg, on je sve vreme bio u velikom strahu, jer Judejci su nažalost ostvarili tu svoju ubisačnu nameru, ubili su Gospoda, ali oni su htjeli da ubiju i Lazara četvorodnevnog i on je bio u velikom strahu i onda je otišao na ostrvo Kipar. I on je tamo bio episkop od apostola postavljen posle. I sad kad on je jako želeo da vidi presvetu Bogu majku, i onda, a nije smeo da dođe u Jerusalim, i onda kad je presveta Bogu majka čula da on ima želju da je vidi, ona je njemu poručila da je pošalje lađu, da će ona doći kod njega. I ona je onda uzela te pratioce svoje, mislim da je, nisam siguran da je Sveti Jovan Bogoslov bio s njom i još ne znam ko je sve bio. A pre toga, posle pedesetnice, znači kada je Sveti Duh sišao na apostole, oni su bacali kocku gde će ko da ide da propoveda evanđelje. I presveta Bogomajka tražila da je ona baci kocku i onda je njoj pala kocka na Ibersku zemlju. To je Gruzija. Međutim, on se javio anđeo Gospodnji i rekao da ne ide tamo, nego da ona će imati drugi zadatak. I ona nije ni otišla i sad kad je došla lađa, ona je krenula sa tim svojim pratiocima, međutim po promislu Gospodnjem napravi se bura na moru i lađa nije plovila prema Kipru, nego je se zaustavila kod Svete Gore. I na Svetoj Gori su tad bili bezbožnička, bila mnogobožačka, živjeli su tu ljudi sa porodicama, bilo muškarci, žene, deca, starci. Bila su mjesta na kojima su oni nažalost prinosili žrtve idolima, odnosno đavolima i tako dalje. I kada je presveta Bogomajka kročila na Svetu Goru, onda je se praktično ova Sveta Gora osvetila i tad je presveta Bogomajka rekla da to treba da bude mjesto gdje će se monasi podvizavati i praktično ne mnogo posle tog vremena na Svetoj Gori po promislu Gospodnjem i po sili dejstva Božja